I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakubingelela ngegama likaJesu kuphina kuphi lapho ukhona khona ufuleke naleliphuba lelihle lekulalela iRhapsody yamaqiniso incwadi yaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris oyakhela DSCDD. Namuhla ngilesine dingemashumi lamabili enyangeni ya March 2025 kanti ke umfundisi usifundisa ngesihloko lesithi bani nemthelela ngempilo yakho. Amen. Matthew 5:14 uthi nine nikukhanya kwelive lidolobha lelakhiwe entsabeni lephakeme lingeke lithinzeke. Amen. Etimeni letinyenti inkosi Jesu yayitimemetela yona kuthi ikukhanya kwelive. KuJohana 8:12 iBhayibheli lithi Jesu wakhuluma futhi kubo wathi mina ngikukhanya kwelive loyo longilandzelako angeke asahamba ebumnyameni kodwa uyawuba nekukhanya kwekuphila. KuJohana 9:5 wathi ngisesekhona lapha emhlabeni ngikukhanya kwemhlaba. Waphenza kuJohana 12:46 wathi ngikukhanya emhlabeni ukuze kuthi wonke lokholwa ngimi angahlali ebumnyameni. Leti inkulumo ejulile. Amen. Kude lo wake wakhuluma njengaJesu noko-ke lamuhla thina singakhuluma njengaye ngoba iBhayibheli lithi njengalo kanjalo nathi sinjalo kulomhlaba ku1 John 4:17. Amen. Wasenda kukhanya kulomhlaba siyakhanya futhi siyakhadimula ngakho khanyisa umhlaba wakho Sathane angazulazula noma ajangaze njengelibhubezi lelibhodlako kodwa-ke angeke ende timvo ngoba yena ubumnyama wena ukukhanya. Kukhanya kuyabucosha bomnyama. Haleluya. Lokho kusisita-ke kujabulela umyalo lonemandla wenkosi kuMateyu 5:16 wathi kanjalo-ke akukhanye kukhanya kwenu embi kwebamvu kuze babone lokulungile lenikwendako bese bavumisa uyihlo lesozulwini. Amen. Lapha Jesu abegcizelela kukhanya kwethu kakhulu baze nebamvu labanye bakhuthateke kukhwadumlisa uNkulunkulu ngenxa yakho. Amen. Onke emalanga mvutha ngaloko kukhadimula kukhanya lokukhadimulako kanye nemfufo ngendlela yokuthi impilo yakho ibe bufakazi benkadimulo yaNkulunkulu. Amen. Ngalamanye amagama bani nemthelela ngempilo yakho. Akwenda imehluko ukuthi wadalelwa enzaweni encane kakhulu noma wadalelwa ebukhosini. Nyalo ulapha lumeka umhlaba futhi-ke ubonakalisa imisebenzi yababa lemihle. Ngimiphi lemisebenzi lemihle? Yimisebenzi nomatendo taNkulunkulu lengetulu kwemvelo kanye netimanga. Amen. Uliphimbo lakhe kanye-ke netandla takhe kufinyelela kanye nekubusisa kwakhe. Ngulempilo-ke le ngakadayeleki uNkulunkulu lasibidele ukuthi-ke siyiphile impilo lenenjongo lenemthelela kanye-ke nemandla enkadimulo yakhe bani nemdlandla futhi ucucuteleke ngalokho. Amen. Uqhubeka nesifungo ngwafonza Johana 8:12 kuba seFilipi 2:14-15 nekwaseFeso 5:8-9 naMateyu 5:16. Amen. Kulesikhathi ngalo sitawushoke ngomthandazo utawusho emva kwami uthi babe lothandzekako. Ngiyabonga kungenda kukhanya kwemhlaba. Ngiyatinikela kukhanyisa kukhanya kwami kakhulu baze bamvu babone imisebenzi yami lemihle futhi bavumise wena. Ngibonakalisa indalo yakho futhi ngiletha luvumo egameni lakho. Ngiyakubonga ngikunginika impilo lenenjongo nemthelela kanye nemandla ngenxa yenkadimulo yakho. Lokho ngifaka umdlandla egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu iRhapsody yalomuhla. Amen.